Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chhir tu silin sang puya ram chung mun sang sanga COVID-19 trikain pun chole ta ka wangin ngai thatu te film khur tur le hridan na lakim turin kan ngen chewa kumsom panga le sompret in kar te ti amin midang te po hridan na anlak the nan pui thri nang che COVID-19 chi thar omicron chu boy pem takan ime ka wangin mai tom na wo midang hnai lo kut de mai ti fai te lo ngai pem o zelang cheu COVID-19 chungchanga hria du nei le kaishona mamo tan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari paret bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te bek po the reng ani e tuna chon chanchin thalong thak chun zo mang u darkar somni pli chung khan Mizoram COVID-19 trikai thar mi sang ni zanga somthum pakhat mu chu ani Shrilenga wanga disaster management state executive committee in January ni saria mi puile sarkar kalphung turin khuakhirna alosiam to chu thule omma atan po sei ani economic survey sangni somni pakhat sangni somni phara rampum sum de chua GDP chu kum sangni somni pani somni pathuma chuan za pariat point pangai na pungdon ti tarlan ani Uttar Pradesh inthan thokhatna le Goa le Uttarakhand inthan nei turtan campaign ngor taka kalpui mek zel ani Darkar somni pli chung khan Mizoram COVID-19 shikai tharami sangni zanga somthum pakhat mu chu ani heta hian Aizawl le Longkai district rapid antigen test result atelova shikai le kailo endik zong hi sangrukza som paret ani a enza da tanga shikai mu chui za zela somthum pakhat point pakhat bialani shikai mu chu tharzinga sangkha zeli somli pangai shikai ti langchuak ani a langchuak lo hi sangkha somret parukan ni shikai to za thi kum sangni som pakhat chher pu mishing omza da tanga chutin sangkhat zela mi za somnga pako omangani a mishing no khat zela COVID-19 na wanga nuna chan to za chu somnga panga ani Shrilenga wanga disaster management state executive committee in January ni saria mi puile sarkar kalphung tur in khuakhirna alosiam to chu thule omma tan po sei ani hemi chungchanga hian state executive committee chairman Pirinu Sharma chief secretary chon nimin khan thupek chu in kai shona man mek chu thule omma atana pot seya hetila hian pathian ni health minister Dr. Aizawl thanglin le disaster management minister pulal cham le na hova thu khom chuan rodna engamozat siam chuan clear hova heta hian red zone huam chunga jingtong train khom ti lo chu caution in khom le sa kholam thil ni lova in khom phal lo ni se tia rotna siamani a rotna danga chuan zinga ke kal le thir sakor manga in soi phalani a mi panga ai tam hova in soi ero chu khapni se anti a jim po hon phal lo ni se red zone pon nama bekin in khom chungchang chu tual chung caution hruai tu te kota dani se ti le red zone chunga dorin hon chok ni se ti ani Sarkar pisa de chu department how to 10 in hnai lova na tho thei dan turan ro mananga executive duty le police ten shida lobna tura in kai shona ken ko na an thokang community covid care center din tharle chungchang po soi chuani a anma modana zirin khotang hroi tu ten ro manna an siam jalti tarlam ani bok COVID-19 shikai engchi bernge ti hriat thein atana Zora Medical College ZMC genome sequencing ti na khol chu tun thlengin mantang kai thei alani lo ZMC ho tu ten hena changa thon danin genome sequencing dina call hi nikum October ni somni pasari khan health minister Dr. Aizawl thanglin ZMC a honga enchin na trial run voi engmazat an nei hnuwa atira tangin a call hi chiang theilova a call run bun tu te ko chho tura voi tam tak an be hnuwa po har satna an nei awangin tun thlengin an no chho theiri lo nin an soi Mizoram Shrileng mek hi engchi nge tamber ti te endik atul ti thule ti theilova nom chu shoman ti thun soi bok ani heti lai hian National Institute of Biomedical Genome NIBMG Kolkata a eng COVID-19 hri bernge ti endikata na sample zathum som pakwa thon thak result chu tun thlengin hriat the alani lova health department how to te chuan heti anga result hriat tlai ani chan hi an endik nak laboratory thok engemazatin hrian kai wangnin an soya endik na result hi hriat thei lani lo ma se coronavirus zinga in kai chon ulsam bernia mithiam ten an soi Omicron variant chu Mizoram adar ve to an rin thu mi thiam ten an soya tun hnai COVID-19 wanga nuna chan tamber hi Aizawl khopon an awangin thipui tamber delta variant hian Mizoram thingtlang lam ala chamchil nia ngai ani thu an soibok ani Mizoram Youth Commission NIFT Shillong tangkop chuan skills on designing and fashion technology noya fundamentals of draping zirna abot saidona dilna hi lekha puana pisakai hun chungin Mizoram Youth Commission office Minako khatla Aizawl February ni som pakhat thleng thailu theni a seat somthum chaw ma wangin dil tu te tangin mi somthum than chu an ni ang lungle tlom ngai pol kaushan political party ayo kal khom chuan
Myanmar atanga ral tlan te chu India khole tuik nget ani thena tur le kha pek lo ni se anti Koshan ayo ten ral tlan lo don sandan soin Presbyterian Koshan chuan ral tlan zinga anfa te naw hual le baptisma an chantir thelo ba ka Koshan member ngeta sarkarin apom lo chuan an lu thelo ti an soya baptist le catholic Koshan te point member ngeta an pom thei ri lo ti an soya UPC te ero chuan baptisma le naw hual chu an thei ti an soya tol chung Koshan khuta an da ti an soi thung ani soi ho na zau tak ne ani nuwa India khole tuik nget ani thena turatan Koshan hian document nget pe chok lo tura ngen ni se antita ani hedron khom hi lunglei we me saphet quarters kai shruai lungle Koshan chang political party ai ole MJA ten Myanmar ra tlan lo lut te lo don sandang chung chang le tun thenga Koshanin alo don sandan chin le mula ka tum dan te soi ho na hun ani a lunglei we me saphet quarters president pulo ro tlong chon anin ko khom chana soi fi a tun thenga we me na boipui dan soin hu nokal zel tura ti swalpal om them ti chung changa in ron khom na hoi hotani ati Saphet quarters WMS secretary Puzo Thanzola namte chuam report pe in Myanmar ral tlan hi WMS Saphet quarters lunglei huam chunga mi sangkhat somni panhi om to in lunglei town branch sa tranpuina cheng noi khatle sing le sem chot oni ati a Nathil district a cheng noi khatle singa sem to ni a central WMS tengin puitling pakhat zel tan cheng zasari zelim mi za somnga pathum hne na pek ani a lunglei district board sap pisa tengin mi za somruk pasari tan tranpuina mi pakhat zela cheng zathum Tranpui na pek ani to boka hemi nu hian mi za somthum pasari tan mi pakhat zel cheng zathum pek ani le bok Aizawl khua aral tan mi zanga somko palitin hen aitur pek ni in chongte phairong kaile van nera tan te po cheng zathum theu Tranpui na pek ani to bok ti atalang Longklai district a Myanmar ramboy wangaral tan lut mi sanga zathum anom meka anjinga somko pare chu identity card siam sakan ni to nimin kha Longklai district level committee on Myanmar refugee chu atom ni nan an chairman Longklai district board sap Dr. Aizawl de ka hovin an thukhoma task group on Myanmar refugee nodal officer report atang alan danin tundin huna Longklai district chunga hian Myanmar atangara tan lo lut hi mi sanga zathum chin sia to anni a anjinga sangthum zanga somni pani chu kum sompare chunglam ni in kum sompare noilam hi sangka sari somsari pariat an ombok an khosakna an eile intule damdoi ba ka an mo sang te tul dana ngai to sakni in kem sang dan namin zitina legal awareness campaign kalpuyani a ral tlan te chet vel dan uluk taka vilzue ni theinan an mi mal chanchin nan uluk taka chin sian na kalpuini in ral tlan te hi ID card pe vector ro manani a tuna hin ID card somko paret siam to ani ral tlan lo thengthar te hi COVID-19 rian kailo endik masak zel ni in ral tlan zinga shikai zanhi somko paret mu chho ni in thi pui mi pakhata oma mi sompali in rian ve mek ani COVID-19 chidanna po ala theide chu pek ve zel ni in dos khatna la to mi sangkha zanga somnga pathum le alakim to hi zathum somthum poruk an omani borsap chuan January ni somni pasir tanga somni puka chunga district chung hun sang ra tante in kulna hmuna tlo na athil mule malak dan ta langa Longklai district chunga Myanmar tanga ra tan mek te din munle mamo thlir ho ni in chomdol le enko zui zel dan turte soi ho ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga pon ani Nimin Khan Union Finance Minister P Nirmala Sitharaman chuan Parliament rel in nia economic survey sangni somni pakhat somni pani aphara economic survey lan danin rampum sumde cho GDP chu kum sangni somni pathuma chuan za samret pangena pungdon ti tarlan ani pon to again voin hian P Sitharamani hian sarkar somro manna union budget house apharang Uttar Pradesh Assembly in Khan tho khan le Goa le Uttarakhand in Khan nei turatan campaign ngor takin kalpui mek ani a mun sang star campaigner le party ho tu ten mi pui wan tlang ma hunan mang chho meka intina lumai ba ka internet kal tangin theitop an chu ani nimin kha Uttar Pradesh in Khan tho ni na le Goa le Uttarakhand in Khan chu tumte ta na in nu do the nin hnung berani a he ba kan Uttar Pradesh in Khan tho thum na le Punjab in Khan tho khata nei tura chu tumte tan voin hi ming pe lu the nin hnung ber ani bok Chanchinthar serti topna na tang pui Darkar somni pelichung khan Mizorama COVID-19 shikai thar mi sangni zanga somthum pakhat mu chu ani Sri Lanka wanga Disaster Management State Executive Committee in January ni saria mi puile sarkar kalphung tur in khwakhirna lo siam to chu thule omma atan po sei ani Economic survey sangni somni pakhat somni pahnia rampum sumde so GDP chu kumsangni somni pathuma chun za pariat point pangana pungton ti tarlan ani Uttar Pradesh Assembly in Khan tho khatna le Goa le Uttarakhand in Khan nei turatan campaign ngor taka kalpui mek ani chuti zong chu Chanchinthar kan pon the